Uba Ernest Mauri, Presiden ke BHP Meghalaya State Unit, ulah pentikna bahuni aireng hak election China Maikman, syaka yang dapat tahu ke jela House Dam Banwan na West Shillong Constituency. Ya kani kecing pentikna, ulah pensengau hilar petai kubor, hak hadru trek urumpang arjar arfuar, bat angru bak kecing temu lej aireng, kadai kecing bomton karoi kapar hak kadai constituency. Kumbolong ki non trekam jung parti, ki member ki jungi, ki parti kerikatas bungyong, ki penbor yang bangan yesim banta bangan yele nakati konstituensi hauni u election banwan hakliga arajar arfulai tanah kalian ngejong aru kum utau no elam jung parti nakloi ban simti kata kelengkor bani aireng nakati konstituensi bat kum bajulong ni ho in nom pala ban declare officially mata bangan dei utau kandidat henry ngadai utau aspirant lane utau nong penkre ban yakun yakni election arajar arfulai nusdam banwan hak wede bat ka jing penkre jugi ya ka election hakate ka khatpra Shillong West ki ongmo te ngiladon ka mandal committee hak bagi ladon president bat kinong kitkam jong mandal bat mentang ngilaya chat ban penkre yakni ki polling booth committee kat kum ka electoral roll ka ba ka election commission ka election jong Meghalaya ki Aisha sangi ki don kumba san potli ki polling station tanah ki san potli mentai la de ban form lai pusan bat ki basa ngin pedep no mentau benai hadin bagi i bakal adon ka relaxation jong ka covid mo ki protokol ki la sya ban long jalan tanah kalian jungin pendep lo kham kuloi maringi don sibun pat ki wei ki benta pat bande na ka benta ban penklan ya ki polling booth committee. Nah kalian kejongi nginong tentang sekiwai parti parti, kumbolong hadirin ke delimitation, hadirin ba kila pihak konstituensi, kedai kasin ke meningkong mentangi dia kun election nak kaseng BJP. Tengi kermen skamru ba ki pai ba nong song ki pasong hakate konstituensi, bakin ai no kejing kersian hakane kasin ke bamenta ya ke BJP. Kum melalong haki por ki bladem. Haki artli ki election syaka Lok Sabha ke BJP ke yo tam nabarok ki parti ki ba yesim mentah election hakapor ke bele I former president jungi masibun lingdoru yo kumba nyaw hajar tam ban hadin kata hapor bele iba sanboru manakane ka arajar ka kendai hakatur yo kumba nyaw hajar prajar luna te man la kapor kapen iba ki ba ki besong te konstituensi kimon banbut ya ka seng BJP. Nah try kedai ke por ke babiang ba, nabar ba kumba pitip hi ke main agenda ke jungi ke long hakabedai bat karoi kepar development. Bat hakabedai ru bat kasuk kesan. Dan kalian ke jungi ni apil ya ki beri ke bisong ketika konstituensi. Kelada ban ailat ya ka seng UDP ba polling do. Kelada ban ailat ya ka seng kongres mandur rapsang bat mentah kasin ngi kerpat ki bikin ailat di kaseng BJP kerang bangila banwan ra sibun ki kampun roy hak te konstituensi na kalian kejonga ngam nang ban ong ba manu ba kham le ba hanrei ha banga yait mata konstituensi ngai i badon sibun ki jingduna dakhen na kalian surok lane ki footpath lane ki ne ki street light ki bangi ong mo lane kino bentaru ngai idam don sibun ke jingduna bat sibenta ngai iba katai konstituensi ki don ru bun ki nong song ki badai ki baduk basuk ki badai ki BPL mo bagi om te don kam ba ban pe ke konstituensi banora ekro ya par ngila le ya ka research ngilap ba nak sispa ki nong song kumba 80% ki de ki ba don nakataka poverty line kita ki middle class ke bagi orang mah. Ngami i bukan don kecing kelah. Ngai i ba don be ketu kecing duna aku don mensuai. Tapi pai kalian kesurok ne kumbam kumdi ne. Haki bentah borok ang idang don sibun kecing duna. Kampak don kecing kelah ke konstituensi.